Čitav život pričam ovaj jezik. Crnogorska zajednica u Vojvodini je u specifičnom položaju u odnosu na druge zajednice. Naime, ona formalno ima status nacionalne zajednice, manjinske zajednice, ali suštinski ona je onemogućena da ostvaruje sva ona prava koja im jedan takav status omogućava. Veliki broj Crnogoraca koji tu žive u Vrbasu i u okolini, oni jednostavno više nisu Crnogorci. Čitav život pričam ovaj jezik. Službeni jezik u Crnoj Gori je crnogorski. Crnogorci u Srbiji hoće svoj jezik. Jezik crnogorski i srpski se razlikuje po tome što ga mi zovemo crnogorski, a Srbi srpski. Da svima nama bude jasno, crnogorski jezik ne postoji u Republici Crnoj Gori i onda je sramota da pored toga u opštini Mali Iđoš bude prva opština koja će proglasiti crnogorski jezik. Čitav život pričam ovaj jezik. Na popisu iz 2002. godine u Lovćencu ima 2148 ljudi koji su se izjasnili kao Crnogorci. Da od tih 2148 osoba niko nije rekao da govori crnogorskim jezikom. Pa mene interesuje da li je i gospodin Stevović 2002. godine bio stanovnik Lovćenca, to je najpre, a druga stvar koja mene interesuje, ako je bio stanovnik Lovćenca, šta se to desilo naprasno za nekih 8-9 godina, da je njega nateralo da tada od čovjeka koji je govorio srpskim jezikom počne da govori crnogorskim. Čitav život pričam ovaj jezik. Znači ono o čemu ovdje ja mislim da treba da razgovaramo, a to je o poštovanju Ustava i zakona države Srbije. Ne države Crne Gore. Ne lični doživljaj bilo koga od nas da li nešto postoji ili ne postoji, da li se to nekome sviđa da postoji ili ne postoji. Kao građanin mislim da je to jedna velika sprdnja. Čitav život pričam ovaj jezik. Danas smo došli do toga da se Njegoš prevodi na crnogorski. Kojim jezikom je vladika crnogorski pisao? Da li je to bio srpski jezik? Da li je on prihvatao reformu Vuka Karadžića? Da li je bio jedan od promotera te reforme? Da li je Vuk Karadžić došao iz Drobnjaka iz Crne Gore, odnosno njegov džed, u zapadnu Srbiju, u Jadar? Dakle, to je jedan te isti narod. Nema razlike između Crnogorca i Hercegovca. Nema razlike između Šumadinca i Crnogorca. Pa Šumadija je iz Crne Gore naseljena. Čitav život pričam ovaj jezik. Suštinski jezik je osnovni postulat, fundament očuvanja nacionalnog identiteta jedne zajednice. Da li ste se vi osjećali diskriminisanim u socijalističkoj Jugoslaviji, kao Crnogorac? I vaši stari, da li su se osjećali diskriminisanim u Jugoslaviji? Pa isto onoliko da li su se osjećali diskriminisani i Hrvati, i Bošnjaci, i svi oni drugi koji danas koriste. Da li ste se vi osjećali diskriminisani? Ja nisam. A da li ste imali tada crnogorski jezik? Da. Tada ste imali crnogorski jezik? Ja čitav život pričam ovaj jezik.